Welcome back to my channel or voin chu kalo mukbang donga ka channel mi clip tu zong zong teu ka chibai cheu मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और voin का channel लो clip tu zong zong इन लो first time लो visit zong zong का mi लो like kula mi लो subscribe sakru in support ही in love ही kad kay man le ka channel nen kan ngai po kan इंतिंगे इट्स वी नीड योर सपोर्ट तो इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और जो लोग मेरे चैनल में पुराने हैं वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखना और जो लोग न्यू है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना का चैनल फर्स्ट टाइम लो विजिट हो तूते ही कर रिक्वेस्ट दुआ का चैनल ही मिन लो लाइक कुला मिन लो सब्सक्राइब संगेंगे रू वही ना कमुक बंग तुरचू जो आज मैं खाने वाली हूँ है ही chon choching nya ka bar tur ka pe ngam box silawa chon hi tomato kan hi ziklum o ziklum ka subscriber pakhatin min lo shila hi lo cabbage hi mizo chung ziklum an ti china chon ziklum ka tir ziklum nya hi artui kan hi bokbon vai kanin ka kanga chon hi marcharo thi ka metuma तो आज का मेरा ये खाना है चावल ही वाइट इन इंग्लो राइस ही चो ही वाइट इन चावल कंती चावल तीना चू चो तीना है ही दिस इज अ कैबेज ही इंग्लो जुई क्लूम ही वाइट इन पत्ता गोभी अंती पत्ता तीना चू लीव्स गोभी तीना चू कैबेज पत्ता गोभी निया है ही अंडा तीना ही अर्तुई तीना ही बैगन दिस इज अ बैगन in Hindi we call बैगन in English we call brinjal and mizo chong in hai hi bogbon ania chon white chong in hai hi बैगन anti hai anda antia hai पत्ता गोभी अंत्या hai टमाटो ही टमाटर अंती by होइन English in tomato kantia mizo chong in tomato kantia chuan white chong in hai hi टमाटर kanti John lo ayang kare cham to lutok kacho avota mo kacho achu avota mase kacho mehi ka chwang lumna sar tuka cho ठिंग ना का बार तुर चो ठिंग लो तम तुका चो का छुम लो गाइस मैं बोल रही हूँ कि जो चावल है रात का बचा हुआ था बिकॉज बहुत एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसमें फेंक भी नहीं सकती तो मैं इसको स्टीम करके थोड़ा सा मैंने गर्म किया है ziklum chuma hey poi minin zana ka rotna englaw engen tikha mizoram chenkanun marcha arauchi trote te chimi lothuna ka kan muya chwan karota ngathun en chwan dhania katala dhania hi intingo mizo changanti ruin hui ni lo enyan ti hi mir comment box amino comment ro dhania hi coriander hi mizo chengten ti run hui an ti nge ka shelo ka shecha lo ke chuan kavlo ki vai chonga hindi mix nen ka ti chan chu nakin kalau ka vlog next vlog ka kalau share donya reason ki ka vlog hi hindi le vai chu engwang ka ti pol channa के जो भगवान का इनाम हो है कल ही एंगलो अथकटीन गाइस मैं ये बोल रही हूँ जब भी मैं बैगन खाती हूँ तो मेरा जो जीभ है ना ये खुजली होता है पता नहीं क्यों मेरे को एलर्जी पता नहीं क्या खुजली बोले तो पता नहीं अजीब सा होता है
Voin ka sa ka bay tuma ma se ka bay swala ka pay leve ka chu chu tomato ka kana ka subscriber pakhat Linda ming chu ka she full ka she remember lo min lo correction ja ka lom thi ka soy Linda, thanks for supporting me. Mizoram kalau chohun kai mudon ne Linda kanute boy hi Mizoram an omamo ka vlog upcoming vlog ka ai bange bizo chong ka soi the lo ka ti ka chong the lo plus a reason with reason kalau explain dona nia mase kanu hi chu kanu le ka pa le ka ote chumo Mizoram akhanan omvea Mizoram azena bok akhanan oma kanute kalau chon chin summer vacation ka fa pa summer vacation anai han kan lo chowea Mizoram chamin min lo subscribe min lo subscribe zong te kha Mizoram kalau kalhun kan mudon na kan mid don nya o गाइस मैं अपने सब्सक्राइबर को बोल रही थी जो नॉर्थ ईस्ट से है मिजोरम से उनको बोल रही जब भी मैं मिजोरम आऊंगी समर वेकेशन में मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने सब्सक्राइबर लोगों से मैं यही बोल रही थी उनको भी cuma sa vele ka ingai vak lawa sa ke chon bong sa du jok dille chon bong sa vele wa beef liran tia loi sa tina loi sal hiran zwara alo bong sa tak tak silo ôi cá cho sặc luôn tụi sặc này lâu nhá mam cái tí lâu anh tí cái tiếng soft lâu mà lên mình lại cái hông tăng thu nào phê cho Mizo trong cái interaction with you to Mizo trong ka thiam ka englo ka trong the to ni hi ama jo ka trong the lo to ka boy thak the na ma se Mizo trong mo frankly speaking dot ka soi me alawang Mizo trong hey ka char thiam lo trong tu ka trong the mo sha po ka shavek ma se ka char thiam lo hello ka title Mizo trong ka jawe te mo Google in kan translate alom to ek hama thanks li ka pai thin lo gai chan ma se ka ti lo chan ti to nombok si lo wa
Kar tui pola Keng. Ake thia dir kan na moi voin chu hei. Steel plate ka dana chan chu. Ka fa pa ha ti ke pe lu tu ka chu ang ai na tur kan le ya. Kan pastor te mo kam biakin pastor te. Bengalian niya Pentecostal Bible biak nani kan kumchin chumji tu Bengalian niya Kolkata tengin ani po nga thuten ei ve ka zong ta te bon ei kan ei zong zong no thi sa kan ei zong zong yo Mizo home Manipur hoin iron batan ei vek Bengalian ni cha cha chu Hello. Delhi ho chu nan siang Delhi atan Mizo chu me wang lu ka hei munir ka wain ka vlog en khalo entir cheu kha so that anzwara ma se khalam le helam a price and in thlau lu to kan thlau na are different na sulu tuk zong ta pakhat kha Mizoram Manipur vela chon engzavel nge nyang ka shilo cheng somvel nin ka shia helan chu zong ta pakhat a local thar lim chon mo 150 30 pakhat piece zong ta piece pakhat hi 150 100 te ni chin englo hei tuna season zolai to han claimin at englo anti thlom ve amo zong ta pali hi engzang he 115 min pe vea zongta pali piece li hi 150 10 200 min pe vea hei ba at abak sam chokte lam bakte chu somnga mante ti za cha thi min pe to thelu chu chu gai ngai rồi chu wangin Mizoram kalau chau kha chuan suitcase pakhatia ruak ni kalau keng thin a chan chu ma pakhat extra luggage at ruak ka keng chawa tan kalau Delhi kalau hin ke kalau kirlein ruak pakhat ka keng kamo Stom he lir kalau hon kir chin suitcase khat achan zo halaya to theilu tuka suang Mizoram ka han ka chwa hi chan extra luggage ka ke ngei zel bong sarep te king antena marcha rot nen kan nur teng kan zik lu hi hai zong he arti bang
Kalau bobon tlam te bang kali thar kai du to kham ta ka par lu to ka lo thir tu zong zong te wa lo thir tu zong zong cheu ka lom lu tu ka video in lo entina. I'm so happy that you all are supporting me. Or chuan voin ka video hi ka mukbang hi mi lo like kula hey millions view mi lo kaltir uro engti ka soi dik bu ka chin lo ki chu ma se nang ni lo she thiam thawang karinga voin ka mukbang hi mi lo like kula mi lo share ula mi lo subscribe kula chuan he mi mukbang hi millions of view min lo millions view min lo pek tura min lo support ngai ura nakto ka kan hule don now with new video with new vlog. Till then, bye, good night.